August ni som pariat ni nga ni sang ni le som ni pani ani e Mizoram Journal clear to le ngai thatu zong te in zawa in du sangna chibai kan du ka chu tunlai US politics su US president somli pangana president lui Donald Trump chanchinin alua ne le karkalta thotania achena in mar alago Palm Beach Florida state chu FBI agent le Department of Justice hoten Attorney General Merrick Garland thupeka andap chiam tuma mi pui van tlang siata US sarkar thupui mo lapuan za chi rilo classified document box somni pakhat zet anman sakanga thu thang om chu ama Donald Trump le aukil rolten classified document record nilovin the classified document record anni ti in FBI le Department of Justice chu danba ka che ale Biden administration ho te kai bu ti in politics thila mani king puite an beina man ruat ti in andem lia hetilian Republican ho te po ama ayana sa in atran rol tir zokani anti Republican lawmakers le Donald Trump te chuan arang thei angbera mi puisia ta mar a lago atanga until man te pongza turin an phuta Trump a pheichon passport pathum telin an chu sakni na soi a passport kom pol panile adang pakhat chu sarkar mi poimo te man thin a kom sen ni in diplomatic passport te ni ma se FBI le Justice Department lam chuan eng thil tenge anman sakti pongza duri lovin criminal case huijuina konga thil poimo takte ani wangin mi puita hriata puan za chi ani ri lo anti ma se Trump passport pathum te ro chu akota peklet to ani anti thung Trump chuan ama social media Truth Social ti platform atangin FBI le Department of Justice thil ti demin asoi sel renga achunga an thil ti wanga athin rimna tong kam chuaka wangin thingam lupua ama trantu le ama achil tu da chuan FBI agent ho da chu arem chana hmuna pianga phil zeu mai du pha in tharum thote an chak pha zola silai chelekin FBI ho da chu arem chan angzelin tha emo bei mai zelemo an du pha tharum tho duna atilwa thar hle ni in an soi heti lai hian November thla a US midterm election lo om tura Republican Party le Democratic Party te chuan an party Iowa ding tur chu an party chhunga tangin an zongin an thlang mek zela chu tianga in thlanna chu primary election ti ni in chumia chuan an chak chuan an party official candidate ni na an chang chau thena ni Wyoming state a Republican Party primary election a Donald Trump soi sel reng mai le Democrat thunun US House Committee peng pakhat January ni ruk sang ni somni pakhata Capitol Hill sabona chua chan chui chiang tu US House Committee in Select Committee tiadina Vice Chairman nilai le US Vice President lo ni to Dick Cheney fanu Liz Cheney chuan Trump thlop ama king tu Miss Harriet Hackman ichu vote 35% vela sangin a hne zo lo ani mi then kha chuan Liz Cheney chuan a political khwalzin kong azo topna tura an ngai sakhial ani Liz Cheney kum somnga parokhian Donald Trump chu mi to he ti in eng ti zong ma in White House lua turin emo lua tura alo kirle adu lo bora na satakin January ni ruk sang ni somni pakhata Capitol Hill buina chuwa wangin Trump chu asoi sel thenani Liz Cheney chu Wyoming state atagin Republican Party ngel nge tak chung kwa tanga lo seilian ania Trump thumla US House congressional member a thlan chu ani to ani in thlanun hun pera pokhan Republican Party vote 73% lai muin hne takin Wyoming state atangin thlantlin ani US Congress a Republican Party atangin dinhun poiwo tak number 3 hial nina achel chawa then khat phei chuan House Speaker tur emo US presidential election sangni somni palia president chu ngei turin an ngai ani ma se tun tuma hian an party tangin official candidate dina achang zo talo ani ama Liz Cheney hne tu Donald Trump thlop tlat Harriet Hagami chuan Cheney khua ama lompui tu tele thlop tu te ma thusoin President Trump an Wyoming state chuan congressional ayo pakhat chau ani tia min thlop tlat chu kalom hle ani ati
cowboy hoi che thlatnaram the world ways anti mai thin zinga warming state a chini khuwa chuan western culture dik takin but rong sang lukhom par khuma jin ke korpol hachungin lomin an awa an lam vel hut mai ani Donald Trump la in Truth Social Platform atangin Harriet Hackman ilom puina ronziakin Liz Cheney chu akap na lia jil hauna fam kim January ni ruksang ni somni pakata US Capitol Hill unselected subcommittee vice chairman Liz Cheney chu ama lema a inza pui hle turani ache dante atong kam chuak tele midang laka athule hlate wangin tuna chuan politics thela thuk takin phumbo ani ang tikarin tuna zong tunma zong ain a lim jok fe to in karinge thank you yoming ti in azia ko mai ani ABC News chuan Liz Cheney thu soi aziak danin zanina Harriet Hackman chu primary election a vote a hui deuh veka ne tu ani in tlan siakna a chakta a kumhni kalta 73% vote ka mua Trump do soi thlopila chuan ka chak nge yang ti karinga mase party ain ramle nam chu ka da poimo in ram ka hmangai ani ati the Associated Press News chuan Liz Cheney i campaign an le thlanon ani le theinan democrat tana sum tho thin tu Donald South puin an ro bom te hongin sum an thonin an soya campaign an US dollar makta doi som panga te me reilo te chungin atuak nga thei ani Liz Cheney ne tu Harriet Hackman i chuan November tha midterm election huna Democratic Party candidate Leonid Graybull nen aning khingdon ani Republican Senator zinga rote kola sepa angmaya chathin Senator Rand Paul of Kentucky State chuan Washington a mitlem te in thil diklo antia Liz Cheney angin by Liz ti in Twitter a aziakani Harriet Hackman hi triluar ni in Trump tantu ania US House Speaker ni pahial turangai Liz Cheney political vel kongka chu aron khar saktari ani tunma chuan Cheney le Hackman chu in thian tha ani thina na se politics a chuan voina thian kha naktu ka hmelma ani thia voina hmelma kha naktu ka thian ani le mai thin ani University of Wyoming pola chuan tun kara khan Hackman chu Cheney ain adu tu 29% chuagin an tam jok ni in talan ani Liz Cheney hi mi te chuan kumhni kalta khan ne ani an ringai haulawa Wyoming state atangin political background nei thatak atangin alo chaw suaka kumhni kalta a House of Representative thana khan 73% zat vote amuni ma se January ni ruksang ni somni pakata Capitol Hill boina chua chan chu Trump thiam lo le election a vote ru ka om tia midang te a fuiport tia thiam lo chantina khan Trump thlop lo zogina vote tin Democrat thoten President Trump a pai tumna impeachment vote a Democratic Party dudan te thlopin Trump pai thlak du zongin vote alo pe thinani January ni somni pathum tangin US House member ani to don lawa ma se January ni ruksang ni somni pakhat thlengin he thil chuina eroi chuan ala tel zel lang he tinga Trump do dala du lo tu an mani party chunga tanga the chu ani ta hi Trump atran tu pro Trump ho de chu an lom hle ni Sky News chuan Trump a chena imar ala go chu FBI agent atangin nasatakin Trump alana tisangin abolok involved chonin anjiaka Trump fapa Eric Trump point mak tak main President Trump bolok su involved sang chakani ti in Fox News arhel Alaska state apo primary election nei ania result kim chang hi August thlato lama hria thei chau be sei ani ma se Alaska state apo Donald Trump a thlop mi pani Governor hlui le US Vice Presidential candidate lo ni to Sarah Palin le Kelly Sibaka te bolok atra hle in an soi Sarah Palin hian House member ni turin Republican member ni lai thita don yang hun rok chu mi pali in an chuwa an jinga pakhat chu Sarah Palin hi ani Trump a thlop dang le chu Republican Senator moderate anti Truman amalak na soi se thin tu le impeachment nei tuma Democrat du zonga vote tu Senator Liza Markoski khing tu Kelly Sibaka chu ani Wyoming le Alaska hian Donald Trump a thlop te an chak chho chuan ama Trump chuan White House lua turin ron ki le comeback atum thu puangin ati chiang to in mi then khat chuan an ring ani Donald Trump chuan ama soi se reng thin tu le atana hling angmaya mi pani Liz Cheney le Lisa Murkowski te chu athian fai zo don em ti in tuna hian an thlir thubri ani ber mai
Sarah Palin le mi somni pahnih lain Republican House member thita Don Yang mun ruak chu an chu ani Fox News chuan Trump a bo ruak chu Wyoming State le Alaska State a primary election a en chin le mek ani ati man karloka America First Agenda Summit a khan conservative pachal zinga kum sang ni somni palia US President chu turin Donald Trump buk rit ber le du tu tamber ania kha summit a khan Trump point thu so in summit neina mun vela ama du tu le du lo tu te pung khomin thu ziak hlai pui an kenga anti Trump ho chuan Trump thiamlo chantila jela kungro ti ziak te an ken lain pro Trump ho te ve thung te chuan 4 more years kumli dangatan ti in Trump an thlob ji an tilanga thu ziak an keng ve thung ani tun lain President Joe Biden lana rating an hiam lia you government poll chuan Biden a na kalpui ve lan chu mi 64% ten hlo cham ani an tia 37% chawin an pompui ani ti ma se tun kara Congress bill pass climate change le health care bill chu man thei turin President Biden chuan White House a ming aji nan ta a he hian alana tlaniam over sang le theyang how chuan vote zani somnia zani pasari le senator 50-50 Vice President Kamala Harris vote wangin Biden admin Democrat Party domestic policy flagship liantak climate change le health care bill chu state dining room White House a ziak felin climate change bill chuan US dollar tuk le ding on zathum somsari panga akenga health care bill hian American mipui maktadoi som pathum da chu Medicare US dollar sang ni a cover sak theyang heng bill man thei tura President Biden an ming azia nuwa cabinet meeting nei puin man ngal ani theidan tur zong turin a hrilani komin November thla midterm election lom tura kongro asupa hle tura angai ni heti lai hian trama chena in mar alago Florida state atanga Donald Trump passport pathum FBI agent ten an lo lak tel sak chu anena an pekir le to ma se Trump le au kil le Republican hoten declassified record document anti anman sakta chu eng thil tenge ti Department of Justice le FBI lam de chuan US National Security tan ahim lo tin an puang zar du ri lo ani chung thil te chu eng thil tenge ni ta ang ti chu an la in rin siak lai jel don ni perina lang ole viewer ta hne nang en na atom nan han je vele tiang kan channel mila subscribe saklo te khan milo subscribe sak ngei turin kan han som chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngal zel theinan in tan pol samjong lan notification bell kha in metanga ola in da don ya